Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar wa huwa mani'u bima akhafu wahdar. La qudrata li makhluqin fi qudratil khaliq wa la ta'atin li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi alladhina yujahiduna fi sabilillahi juhdah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Setuju kehormatan karena kesempatan ajudan para alim tor, para ulama, ajudan para masyayikh, para kiai, ajudan setuju sasampaan. Seabdina tak bisa nyaus asma agung ajudan beksebeng. Setanto bisa setuju nakasohor adun asor. Alos tengka gulina tanpa patut kapiarsa kejebuna. Sesetujuna bejen kaula amul jaaki dan taati keatur de konkonan abdi dari kantor urusan agama kecamatan Larangan. Seampun abelik hukum kan dari halal jadi haram, ada di haram jadi halal kan itu. Alhamdulillah apun beda kan itu. Katur songkem sembah pangadote yang sejaja panungkul mager sare seperti rabesan pak anak ben ikan itu utamai pon dan maslora karibun hosli sejubenang mangko bubuan bisa lancar kacamata Larangan Bekasan sarang sageje para budi saepun seampun belas ase merteh mager sare. Kalau tak adil bijaksana ini tatapanatan pemerintahan epon sesetujuna bejen kaula amol jaki tak galek juga lek alek jamiatul hadrah nurul muhlisin seampun nabur kabungaan tornorap kacumang beren karaben pamausen selawat epon seanya lebih dan saat teror jegen setuju Rabu seperti kaula mol jaki tak galep juga dan serepon semolja Bapak Husli minangkah warnang pada kerabat dari komandan bini komandan korkalelan beden kaula nyabis makor jak kolang ngatuk sotuk diajudan setuju Rabu minangkah panyampung ator dari kornan pada kerabat komandan laki simedel dari laut songai leres epon dari dusun Jombang kisah Yoso Wilangon Lor kacamatan Yoso Wilangon Lumajang parjuket erana angre beti ator si kapitan ngiring arang sarngon juga pipoce sarang poci syokor keajunan Gusti Allah Azza wa Jalla minangka semamor bejeget alhamdulillahirabbil alamin amarga betul kaul sareng ajudan seteja saat berjelaku saat rangken Kak Dinto salaki etaburi sa gunung nikmat sekaramat sekatingal esaben saat amor pasehat sareng sempat kantos abdi dapat ajudan seteja ko besah amor jelasah pasemuan agung Kak Dinto sampurna ikeresah kantos pada apang rasa je estoepon satejena Kak Dinto minangka paparing dari seko besah pramila dari Kak Dinto enggak lebaran tebuan astah atake kalabun mudah
matur tak buanggu, nyabis tak beng-beng, pamuji tak sempusen ajuranipun Gusti Allah, minangka pamerteh semokteh, seampun ngomese manusia sesoceh, kalaben belas asih, kantos pada abek karasa asre, dunya kantos akhirat budi arep. Saberis pambeng pamuji salawat, sabu tetep kapon dia dak junjungan kapon dul kawenang saat tero jeget. Gusti sesaka langkung madili syafaat epon, tor majungi dek panas nimura bumi kajani jahiliyah, nuju dek telep segera dah jana bumi Islam sareng iman. Si arakok boten gaul sareng ajuran sedaja, dari jurang asor setak kaukor, dari talaga kaenaan setak kasamaran, kantos abdi napate ajuran sedaja, pobesah arasa akingan serah angin keimanan, setak coba resep dari bebekau kantos karantep dari bebedek, kantos agen tukue satatak daun namimpe, sakangkep daun anangka, abuka labeng suarga, aentep labeng neraka. Amin ya rabbal alamin. Seteja rabu, seteja para sepo, para nom sebadepar juga, abdina senyiceng peker, dumi akal kajen paningal, minangka panyampung akor dari kornan bele kerabeh pisan lakit, serabu epon dari Lumajang. Tak coba ngatur lagi motor sakalangkong, sekalaben banyak epon sakalangkong, dek taritan pisan saberundut eka lintoh, seampun anteng berenteng, juntrong tarongku, tete gumate pada rateng samarambe, mapak abdina sasarengan, abdina epalaris epesemuan seleber agen gak lintoh, parantinan dari gak lintoh, abdina sasarengan porolesan, dus aroma satu dus, amarge nyapis tengal dek kalombuan gak lintoh. Setiap rabu saya pada monitor parjuge utamaipun dek saudara semolja Bapak Usli saberuntut tada okara sepas lepas morak ngombi esena dede dari sakalangkung bungana sagunung emas bebentingan epon jember ededem ate aroma salodeng ededem peker amarga abdina sasarengan ampun kaedi ampun kalelan medek kembeng peteden sebeda eka intoh eberede kembeng malate nak jebing Riana Alida Ayu penot terebeen dari serepon semonja Bapak Usli sareng Ebu Nur Hidayati ampun arasok sareng kemberen epon kembeng gedi nak kacong Dani Setiawan penot terebeen epon Bapak Edwin Philip Tanwa almarhum sareng Ebu Ririn Setiawati malate sareng geding seampun iajum dededuk rembek sekasaksen dua bole karabeh pisan sareng para kanteh ingin ngape tongkas tur doa mustajab sepeje engak panti sengah kantos du remek ingin bus arbus kebun pangrabat dari Gusti Allah amur ba'alam du remek tak kantos elok di pada zaman moga terus ro'om matu katresnan cekonan imang zaman kantos pada nomno atau keteroman. Amin ya rabbal alamin. Seteja rabu sepada molja torpar juga peramilan dari Kak Dinto anglebeti pasemuan agung Kak Dinto asareng sonara areh seter nyonar tak remare asareng ondung pote seatabur elangi bersih asareng tomi benakar saipon Gusti Allah karena ngamri barokah sareng komandin agung Bismillahirrahmanirrahim abdina masra akia nak kacong Dani Setiawan dan serpon semolja Bapak Usli sanak bereja eka dito kong langkong dan nak jeping Riana Alidia Ayu nyaona tarema aki minangka bagian dari sanak bereja epon ajunan minangka anak tambah seide buaki anak mantok Kak Dito tak bisa yoba sabab anak
foto kak dito agen juk makna anak seeman omang eman panyaman makne bejeng apa dipotong. Nak kacong Dani Setiawan tak eran ke ni papon apa tantuk dek kak dito tak esangwe papon apa namun abdina nyanguin ATM saya aktif insyaallah kak dito saya kaputo sareng ngak ririn nanti ATM kak dito alat tusuk manual setompol gak bisa iya pakai tompol kayak gak hajum hadirin sepada juga nak kacong Dani Setiawan kabilah kanak mode salaki orang edegem akpol kompol masyarakat sekitar Epon Pramila jadi Kak Dinto saret Epon semolja Bapak Husli sanak berejo ngiring song osong long buntor jumrojum ngajung ka embe entor nganti ka estoan ka antui tak coba nonton notuaki kor apareng bebulangan becek juga bitua aku nyopreh kanak seka dua ketia keluarga sesakinah mawaddah warahmah atau merokon jum karentem harta bederampak naung beringin korong gempang rajikena jejer romancer odikna malam moga tulia tong rabua si tak bojeng saya jebing lo tanah bekadong saya ke arpen tersoceh budi tengki nak foto si nyuarga hingga orang sepodwa nah agar ngaji dan sakolana tak tobeng leman betona anduk asor guli enengah lemak manis sorot sandera pajadana hanya lebih dari sabejo beleh karabena majem berate malepor peker amin ya rabbal alamin. Para rabu sebutan kaulah mulja aki ang lebeti pasemuan aku nggak ditujukan minangka orang sepo parlo gerana apareng babulangan mongku dak nak foto kong langkong saya ampon dibelsak ite pesen dak nak kacong Dani sareng nak jeping Riana melerami nak kanang betor dan kasongen nep mele juga marabitong pas bedai ring ala kebini nak marah Pak Akor namun bekna cenderep malah ngalak sapok sarong setong kaduai pas tak musong dai pon orange budi kapolan orange bebulan noto ati ben urip bimukti noto ilat ben ora kuana noto rasa ben ora ciloko noto pola ben ora salah syukuri sing dadi bebarine Gusti Allah takok bodi setak ngerti bahasa Madura bahasa Jawa itu bahasa Indonesia juga ke Pamekasan lewat asam manis kuat dari asam manis ke Pamekasan beli ikan mujair memang manis amatlah manis pernikahan itu tapi lebih manis manakala pernikahan itu tiada berakhir. Hadirin sebagai juga tantuk epon abdina sasarengan abekali oleh minangka tantu bangis toh ese epon namung laos konyik sareng buana sageh tak langkong kocek kaki daun terakhir tetigangan lah sanaos sesakoni tur tak par juga tak langkong tarema agi anter moga dadi bungana irepon sagak itoh peaturan badan kaulah tak sagere setak aube pramila dari kak itoh abdina minangka panyambung ator dari kornan berak kerabuh pisan raket kong langkong abdina tibi setan to bisaos dari kabiden kantos pongkasan epon lapah salaki kakak karika sangke saura oca sholat engka si ongak darongak kantos rasa geli boto gunung nak dong boto kalitak pramila dari kak linto saben bengalana sakoko ireng tak ngambri tudak pangkelian ajunan nyoon sapora sekalaben tak angken numpak motor Pamekasan melekat
cepot gulena merah sagak lintoh atur tuten kau sepongkasan salah lopot nyepon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.